АО «Якутская ярмарка интернете хочу школьный базар 2022 ытарга. Сүз төрдүнче урбанит бар. Оны атын деревнелерден да барлар, сунтартын да барлар, нюрбалар да барлар. Школьный базар урукыттан салыныр уже 100 сылын, уже как бы молла, хая. Организационный взнос будет тыгынча дөрдүнсө кой болар, квадратный метрде. Гражданин Российской Федерации булуктах, он на юридической тухтары барта ИП, ООО, юридическое лицо булуктах. Любой урбанит кыттен сөп, заявка берен, хаян, он на тух, тугун ассортименен именно берен хайыр. Бем бизнеспен болағына хағалабытым өте оскола бахарыттан. Бем азбукам 16 хылын толы бил. Ол иннигер болағына хүрбетчі хылын рәттігер. Бастан каныставарбын кергенім хағалан тахаммынт школьный бахардан хағалаппыт. Ол хағана школьный бахар дворец пионеров утары улица Кирова барыты. Ол онна болар еті. Онно амбастан турар бытыгар бихиха бэбит келемит очардынан туран ким урут келбит канна турбутунан тураллар эди. Ол турамыт бэбитигер деби курдук ким ан шиккер ден барыта Людмила Серафимовна онна кондор демагын барыта олхагана. Ол кини Людмила Николаевна Наумова ден балаты кинини кытта кинер келеннер береде колоктуулар эди. Кыжа састак чөчлөр олар кытта көмөлөһөмүн минеме кинер кытта береде колоктурга кыттыһаммын схемаларын оңорон кыртык каччы комиерети бит кыртык каччы комиямыт ону кинере комиямыт дворец пионеров беререти бит благотворительность курдук. Онна онтан хылайы уже комиямыт схема оңороммут ким кеннитен ким турарын бередиктемит бүтехер ол схема бутын мэрияга гаргачка бербиппит. Отдел торговли ден бәрді, онна береммит, онна хылтан хыл киндер бейіғі көміліхіннер мәрия ұлан, онна тайрейдәқ күнайы балатқа бұтын тұроран, күнайы қомуян, күнайы ұр-дұр, қомуйды қомуй. Кейі кемді оқ болықтақ, барытығы пырас болықтақ, онна ол бұрабыла бұтын мүгеті. Онтан кәдіне кейхаларға отол музар бұтын тоғырға көміліхін, қаян, мәриялар кіттіғынлар. Көмөліспеттері, олды тұқары бейгім біле общественный бередік староста күрдіғанна жан үлелі әретівді. Білеген бұл Якутская ярмарка ден Маполов Сергей Антонович, Семен Антонович тағыланлар үлелді хаджалар, иннег организатордар балларына хачуге. Кеннері кітта бейгеттен схеманна неме ұрқы бітекелен тұрабыд, бұланнан абыд, әрдеттен бұланнан арғанын чуге. Иннег анамыд бейгетті хылттан хыл иннег үлелі бит, онна ол үлелер бітен бейге хылттан хыл айы российский уровеньга Москваға тиемет выставка хылға кете болар. Кете болар, улақан выставкалар, онна арас кораттар бар том себит. Ол арахнай канцелярский мағағынна жоннарға арас улустан кораттартан бейханна кәпсибит. Наха үйреллер, хәңәреллер, онниганамыд бейбит правительство, көңіллер демит, просто кен туттабыт. Наха үйреллер, хақахерен правительствотан наха дөчүгейбит, көмөлі хөрәбит, просто отай кен туттабыт бейхи. Онны кәпсибит, онны кенлерге. Айниганам бұл бұйыл бейхиға аш поставщиктар бұд қастағаны тәлітті производителлер кәләнер көрділер. Школьная ярмаркаға бейхиге 2014 сылттан толкуйдан баран домикта добра дені теребіппит, күтчіге же тұрар. Онна ким бағалақ, предпринимателлер, онна олықтоқтор, ахамал акция кыттаннар бары, школьный табары, таңғы сабы, кыммат оғылырға же кергенге көмі оңырабыт. Она амбастан такойдур бутугар хайдатинник бихи көмөлі қохабиден бол бута. Онтан такойдан баран кырхыбай гана кычежет оңор буппут, онна жондара қалан уран кирен бар буттара. Бастан хавлаханны рекламалава кырхатанар дуден көл такойда апы жондорна вообще хаха херигер жондорна еще үтү ханалахтар, особенно предпринимателлер. Оно bu Нина Васильевна азбука махан учредители көңүллән бихи кинаттыгар турду бут. Ол азбука кире хиджандара бихайт өйден көрөллөр, онна азбукаттын тетире турушка медиада халлар, onu таханан предпринимателлер хамай қалың таңастары, атақ таңахын, үргзәктері бартын ураллар. Onu бихиге социальная защитаны кытта үлілі хәбет, город кенің кытта, онна республиканская кытта ме, онна именно
тошешна кымма тоголор дохжуннорго бере тиксеребит. Оны 1 сентябрьнигер эме тиксеречи бастан тиксеребит, онтон ярмарка бүтүрдүлө турар итиже, онна хим бир предпринимательлер элбахты гураллар, ол хин ыйтан бараммыт бихикимне хаберер битин кинелер этеллер, онно көбөлү ханада ген билеген.